Spremila sam picu za večeru. Obično uzmem jednu gotovu koru, dodam kečap, redanu salamu, kačkavalj i dodala sam majonez. Ali sad sam stavila pileću prsu, tako nešto. I prekrala cijelu picu i stavila od majonez i kečap. I kačkavalj, ne kečap. Znači ovdje se vidite da je malo procurilo. Usput sam meni u ručku napravila kafu, ja pijem nes bez mleka. Učku pije nes sa mlekom. I to stavim 2 kašikice ovog nes kafe, 2 kašikice šećera i samo prelijem vodom. A ovdje imamo oblande. Oblande i krempitu. Znači, usi kafu, prstite.